Twizere ko ameze neza cyane aho muri gene no hatandukanye nitwa Isaac ni kumwe na Nikora Nikora meze neza yego meze neza Isaac meze neza nta kibazo nibyo nanjye ngo hayikaze ubwo reka twinjire mu ngingo tudatinze cyangwa se tudaciye ku ruhande ibintu byakomeye cyane muri aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba cyangwa se k'ibiyaga bigari yego igihugu cy'u Burundi umugambi wacyo cyo kimwe na za FDLR ndetse n'aba FARDC nyine n'igisirikare cya Kongo umugambi urakomeje mu gutera u Rwanda ndetse rwose ubirigi barakataje mu gutera inkunga kugeza ubu ndagira ngo dutangire turebera hamwe byifashe bite turebere ku makuru mashya anahari ese ubu uyu mugambi kugeza ubu ngubu uhagaze uti urakoze cyane ibyo ni ibintu bimaze igihe kirekire bivugwa cyane kandi binazwi ko ububirigi burimo bugenda busapotinga igihugu cy'u Burundi kugira ngo babashe gutera u Rwanda ibyo cyane twabyumvishe igihe uhagarariye u Burundi mu bubirigi wenyine yabyitangarije aravuga ati watera u Rwanda se niye nta kibazo kirimo nta kibazo kirimo ninde utamushigikira ko yatera u Rwanda rwose umugabo ndetse tangira avuga ko uwatera u Rwanda wari we wese nawe yamufasha akamushigikira ngo kubera ko ibibazo byose biri mu karere k'ibiyaga bigari ngo bitezwa n'u Rwanda iyo niyo discours uwo mugabo yavuze uyu mugabo yabaye nk'asubiramo amagambo yigeze no gutangazwa na Ndayishimiye ubwe yego ari Kinshasa rwose abwira urubyiruko ati rwose rubyiruko umuntu uzifuza kuba yatera u Rwanda nta kibazo kizamushyigikira yego ayo magambo kandi akabasa na Kisekedi ubu rero muri iyi minsi wongeye kuvugwa ko ububirigi bukomeje nabwo bukataje mu gushyigikira ibyo bikorwa yego ibyo ngibyo nabyo nibyo rwose ububirigi burakataje gushigikira ibyo bikorwa iyo ububirigi butajya kubishigikira uri ambasaderi w'u Burundi wabivuga hariya muri kiriya gihugu cy'ububirigi ububirigi bwa bwaramuhamagaje bwarangiza kumuhamagaza bukamubaza impamvu ari gukomeza kubiba urwango hagati y'ibihugu byombi cyangwa se gutangaza umugambi mubisha cyangwa gutangaza umugambi mubisha wo kugaba ibitero ku gihugu cy'igituranyi ariko ibyo ngibyo ntabwo ububirigi bwigeze bugira gute bwigeze bugikora ko ububirigi butaragikoze bishatse kuvuga ko ububirigi bushigikiye ko Uburundi butera u Rwanda kandi uribuka ko hariya mu Bubiligi bitera inkunga Uburundi uribuka ko Ububiligi Ububiligi hajya kunda kuva n'aba FDLR benshi cyane rwose kandi rucumbikiwe n'abakoze jenoside hano mu Rwanda batigeze bashikirizwa inkiko batigeze bashikirizwa ubutabera ngo babashe kuburanishwa ku byaha bya jenoside bakoze ibyo ndetse hari n'abavuze bati birashimangira neza ibyagendaga bivugwa n'abantu bavuga bati Ububiligi muri za ntwaro ziri kuzanwa zihabwa za FDL zihabwa za FARDC zihabwa FDNB ndetse bigeze no kuvuga ko hari amadolari menshi agiye kuza sinzi niba yaratangiye kugenda azanwa birashimangira ko binashoboka cyane koko iyo nkunga izo ntwaro Ububiligi koko buzitanga birashoboka rwose ntabwo twabihakana kubera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko rugamba rurimo rubera hariya muri Kongo rurimo n'u Burundi nituvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wumve n'u Burundi ntabwo dushobora kuvuga Kongo ngo Burundi busigara dushobora kuvuga n'u Burundi ngo Rwanda rusigara dushobora kuvuga na Kongo ngo Rwanda rusigara kubera ko nukuvuga ngo akarere k'ibiyaga bigari kose tugaterurira hamwe nibyo kubera ko bafite ibibazo bagiye bahurira hamwe kuko twagiye tubyumva n'abasesenguzi ndetse n'abanyepolitike benshi bagenda babivuga baravuga ngo iyi ntambara ikomeje umurego wayo turimo tubona irashobora kototera akarere k'ibiyaga bigari yakototera kuko ubundi tuvuze akarere k'ibiyaga bigari nyine n'ibyo bihugu bitatu abantu ntibakanabyitiranyi ntabwo bitandukanye na East Africa bitandukanye na East Africa kuko ubundi akarere k'ibiyaga bigari n'u Rwanda Uburundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo yego rero usibye aya magambo ya Ntahiraja uriya nyine ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi atangaza ko gutera u Rwanda nta kibazo kirimo ubundi uyu mugambi urahari umeze ute kugeza ubu ngubu ibikorwa bya FDLR bya FARDC bya FDLR cyangwa se igisirikare cy'u Burundi n'abayobozi b'ibyo bihugu byombi byose umugambi wo uteye ute kugeza ubu ngubu bwana Nikora urakoze cyane uwo mugambi barawufite kugeza n'ubu ngubu tuzi ko umugambi wo gutera u Rwanda urahari ari na perezida wa Burundi wenyine yarabivuze igihe ari Kinshasa abajijwe ikibazo n'umwe mu baturage b'urubyiruko ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yita umukongomani ariko akaba ari umunyarwanda akaba aba muri Wazalendo hariya muri Masisi akaba yari yatumiwe mu gihe perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi yari arimo yakira perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye batumira bamwe mu rubyiruko bavuye mu duce twinshi dutandukanye icyo gihe yamagaye uwo bita Jules Mulumba uzwi ku izina rya Habyarimana Hishamunda akaba avuka ahantu bita mu Kinigi akaba ariwe muvugizi w'Abazalendo
uwo nguwo niwe wabajije Evariste Ndayishimiye ikibazo, aramubaza ati ese bwana nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Burundi, ese mu gihe wabona bamwe mu baturage b'u Burundi cyangwa se mu baturage ba Kongo cyangwa mu baturage bahunze igihugu cy'u Rwanda batera u Rwanda, wabatera inkunga? Yaravuze ngo uwatera u Rwanda iwo ari we wese igihugu cyose yabavuyemo twamutera inkunga, ariko inkunga iyo twamutera abaturage b'u Rwanda ni beza, ariko ababi ni ubuyobozi bw'u Rwanda. Ukibaza ukuntu umuntu ashobora kuba ari mubi ariko abayobora akaba aribo baba beza. Ibyo rero nibyo, icyo ni kimwe ku ruhande rwa politike. Urumva ko amagambo ye yaratangajwe, icyo ni kimwe. Ariko tujye ku kindi turebe ese ku bijyanye no kubishyira mu bikorwa, imyiteguro yo, inama se zirakorwa, mu by'ukuri ibyo bimeze bite? Urakoze cyane, inama zirakorwa. Jean Habyarimana uwo bita Jenerali Kayumba Nyamwasa n'abandi bose bafatanyije, abo bose bajya gukora inama bakayikorera hehe? Hariya muri za Kinshasa. Nimba bakorera inama bakayikorera hariya muri Kinshasa, indi nama ikongera ikimuka ikajya hariya mu Burundi, ikongera ikimuka ikajya no mu tundi duce dutandukanye. Ejo bundi warayibonye harimo ibera ahantu bita Warekare, iyobowe na Jean Habyarimana, yahuye nabo bita ba Omega, yahuye n'uriya perezida wa FDLR harya ninde? Uriya Rumuri Byiringiro. Rumuri Byiringiro. Bose bari bahuye bari hariya muri Warekare, nimba bari bahuriye muri kariya gace, nta wundi mugambi ntibari bagiye gusurana, suko bakumburanye kandi suko bavukana, ahubwo no kugira ngo babashe kunoza umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma noneho bakaba bararangije gushinga n'imitwe. Twari dufite icyo bita FDLR, twari tuyizi cyane ari umutwe witera bwoba. Ubu ngubu noneho P5 yigeze kuvugwa mu minsi ya kera, iza kuraswa ndetse iranazima, ariko kugeza ubu ngubu P5 yarongeye kandi irazuka, irahari. P5 ifite n'abayobozi bayo, ifite n'ayitorezwa, itorezwa hariya mu gihugu cy'u Burundi muri iriya shyamba rya Kibira, ndetse ikongera igatorezwa mu Musaga, ni Burundi n'ubundi, ndetse hariho n'abasirikare ba P5 barimo biga kurashisha amadrone. Abo bose barari, ndetse hariho n'abarimo biga artillery kurasa imbunda nkuru. Mbese ni ukuvuga ngo department zabo zarizo zose, hari n'aba FDLR yewe bajya bahabwa amaburse bakajya kwiga mu rwego rwa gisirikare. Abo bose nimba P5 ihari itari hasanzwe ikaba iri gutorezwa mu Burundi, hakaba hari FDLR ikaba icumbikiwe mu Burundi. Ejo bundi wabonye Jean Habyarimana yaje acumbikiwe hariya mu Burundi, n'abandi benshi tutavuze na ba Omega bajya baza bagacumbikirwa hariya mu Burundi, kandi Burundi buzi ko bariya bari bacumbikira aribo basize bakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni gute utabihamya ko bari muri uwo mugambi wo gutera u Rwanda? Ubu rero kugeza ubu ngubu hari n'abari kuvuga ko n'imyitozo ya gisirikare nayo ngo yabikomeje rwose aho ngaho mu ishyamba rya Kibira. Inama zikagenda zibera muri Kivu y'Amajyepfo zitandukanye. Ese koko iyi myitozo yabihari? Hari ibintu biri kugaragaza yuko hari imikoranire y'igisirikare cy'u Burundi FARDC na FDLR nizo za P5? Birashoboka kabisa, iyo mikoranire irahari, kubera ko na Perezida Tshisekedi wenyine yarabitangaje igihe yari arimo yiyamamaza. Yabitangaje yari ari Bukavu, aravuga ati umuntu wese washaka gutera u Rwanda azaze mutera inkunga, ati Kongo dufite imitungo, nta kintu na kimwe twego tuzano muri Kongo, uzabishaka uwo ari we wese azaze ngere mutera inkunga. Iyo nkunga ngewe ndayemeye, nzayimuha akureho ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bwa Repubulika y'u Rwanda. None se nyuma y'ijambo perezida yavuze ubwe ku giti cye, none warivugururisha perezida niwe uvuga ijambo bwa nyuma, ariko niwe warivuze bwa mbere, nta wundi ushobora kumuvuguruza. Avuze ngo arishire mu bikorwa, nta n'uwaryanga kwishyira mu bikorwa. Minisitiri se wabihakana? Minisitiri ntiyabihakana. Ntabwo bizi ko perezida yigeze kubivuga ageze n'ariya Goma, aravuga ati uyu munsi u Rwanda rwafata isasu ryabo rikagwa ku butaka bwacu bwa Kongo, ati ngewe nahita ngenda ngasaba uburenganzira umutwe w'abadepite n'umutwe w'abasenateri, ati kandi twe ntitwakandagira ku Rwanda, twahagarara hariya Goma tukajya dusheringa hehe Kigali gahinduka umuyonga twibereye Kigali gahinduka umuyonga twibereye hariya Goma. Ni ibihe bindi bimenyetso ushaka biruta ibyo ngibyo nimo kukubwira ko u Burundi bufatanyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuzatera u Rwanda? Yego, hanyuma rero tugarutse inyuma, ni ibiki Ububirigi buvugwaho guteramo inkunga cyangwa se biri gufasha izo gahunda? Hanyuma ku cyo nyine Ububirigi bushyize imbaraga mu gufasha ibyo bihugu, kandi wumva ari umugambi mubisha nyine ugambiriye guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu?
urakoze cyane. Ububirigi bufite umugambi mubisha cyane wo kugira ngo babashe gutera igihugu cy'u Rwanda. Uribuka imirwano ya M23 itangira. Icyo gihe bashinjaga u Rwanda ngo rufatanya n'ingabo za M23. Yego. Ariko u Rwanda rurabihakana. Igihugu cy'Ububirigi cyahise gitera intambwe bwa mbere. Iravuze ngo u Rwanda turufatiye iki ibihano. Ngo ndetse ngo ntirwemere ngo banarusabira ko rutazongera guhabwa inkunga. Yego, banarusabira ko rutazemererwa guhabwa inkunga. Ndetse n'inkunga bari bageneye u Rwanda icyo gihe. Bahise bafata ya nkunga. Bayiha igihugu cy'u Burundi. Niba ya nkunga barayifashe bakayiha igihugu cy'u Burundi, iyo nkunga se tuzi icyo yakoze. Kwiyo budget abarundi batari bayifite, yiyo nkunga Ububirigi bwari bwarabageneye, iyo Ububirigi bwari bwarabageneye icyo gihe bakaba barayibonye, iyo yindi yari yarageneye u Rwanda, kuki itahawe u Rwanda? Ko bavuga ngo abaturage b'u Rwanda nibo beza, kandi iyo budget ayo nkunga bari kwiha abaturage bakongera bakayifata bakayijyana hariya mu Burundi. Tubwirwa n'iki iyo nkunga niba yaragiye muri budget y'igihugu cy'u Burundi? Ntishobora kuba yaragiye muri FDLR. Iyo nkunga nta gushidikanya yahise igenda ijya gufasha FDLR. Ububirigi rero ku kinyine buri gushyira imbaraga mu gufasha izo FDLR, gufasha igisirikare cya Congo FARDC na FDLR cyangwa se Burundi, ugasanga nyine byose bigambiriye mu kugirira nabi u Rwanda. Mu by'ukuri umuntu yatekereza ko Ububirigi buri kubikora kubera iki? Ububirigi rero bufite inyungu. Ububirigi pendant la génocide muri 1994, uribuka Ububirigi bwari bufite abasirikare babo hano mu Rwanda na za minwari n'izari zihari. Hari abari bafite abasirikare benshi cyane batandukanye. Nimba bari bafite abasirikare benshi batandukanye, abo basirikare bakaba barabafashe bose bakaburiza iki? Bakaburiza indege. Ndetse bari bafite n'imbwa zabo bazuriza indege. Aho kugira ngo barokore abatutsi barabafata barabasiga ngo barangize kubasiga imbwa zabo bazuriza iki? Bazuriza indege baragenda. None bavuga ngo ubushuti Ububirigi bufitanye n'u Rwanda ni ubuhe? Kugeza ubwo nicyo n'u Rwanda runavuga ruti ntabwo bigeze banagaragaza gusaba imbabazi ngo bagaragaze uruhare rwabo muri jenoside. Ntabwo barwemera. Niba nk'Ubufaransa bibyemera, ariko ugasanga bakomeza guceceka. Ariko ubwo Bwana Nicolas n'abavuga bati Ububirigi usibye n'icyo, hari ukuntu u Rwanda rwo ruvuga ruti ntabwo twebwe dushobora gukomeza kugendera munsi nkaho tugikolonijwe. Ariko ugasanga nyine ibihugu nk'Uburundi na Congo bo baracyagenda nyine bapfukamiye ibihugu nk'Ububirigi. Icyo cyo nticyaba ari indi mpamvu? Iyo nacyo ni indi mpamvu, kubera ko u Rwanda ruzi ibibazo rwabayemo guhera muri za 1994, guhera muri za 1959, igihe icyo ari cyo cyose, guhera igihe cy'Ababirigi, guhera igihe cy'abami. U Rwanda rurabizi ko mu Rwanda kugira ngo habemo jenoside, bazi ko abazungu aribo bababereye cyane, batanyije u Rwanda, batanyije abaturage b'u Rwanda, babita amazina, bagenda babereka amoko, bakakwereka ko utavuka muri iki gihugu, uri umushitsi kandi wari usanzwe uvukana na wa muntu. Niyo mpamvu Ububirigi u Rwanda rudakunda ubukoroni bukomoka ku bazungu. Yego. Hanyuma rero tugaruke inyuma turebe ngo ese koko uyu mugambi waba ba FDLR n'Abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Congo, uyu mugambi ubundi urashoboka? Kuko hari n'abavuga bati ukurikije uburyo intambara ya M23 nayo iri kugora coalition, ntabwo iri kuborohera nayo ubwayo. Ese koko gutera u Rwanda bagahangana narwo byo ni ibintu bishoboka Bwana Nicolas? Ntabwo byashoboka rwose. Ibyo ngibyo ndabizi ko bitashoboka. Ntabwo byashoboka ko u Burundi bushobora gutera u Rwanda. Kibishoboka nubwo waza wambaye iki. Ari umugabo wabwiye perezida w'u Burundi, Bwana no perezida wa Uganda Museveni, yego, na perezida wa Kenya uwo bita William Ruto, yabwiye perezida w'u Burundi, aramubwira ati wowe wirinde gutunga agatoki u Rwanda. Yego. Wahanganye n'ingabo za M23. Igihe wahanganaga nazo zaragukubise urahunga n'ingabo zawe zose, special forces zawe zirahunga. Ati umunsi watera u Rwanda mu masaha 4 u Rwanda rwarangije kwinjira muri Bujumbura. Kandi icyo gihe u Rwanda rwakwinjira muri Bujumbura, wowe barangije guhungira hehe? Barangije guhungira wowe muri Tanzania. Ati wowe ugeze muri Tanzania utangiye gushaka indege iguhungisha ikwerekeza mu mahanga. Ati wirinde kuba wakishora ku Rwanda. Yego. Ubwo yarashatse kuvuga iki Bwana Museveni? Icyo yarashatse kumubwira ati M23 yarakunaniye. Ari umutwe w'inyeshyamba. Ari igice kimwe kitari na kimwe cya kane cy'abasirikari b'igihugu cya Kongo.
ati noneho ugiye kwigorera ingabo z'u Rwanda ugiye gukora intare mu jisho ati icyo gihe nukora intare mu jisho urasa umutwe kiriya ni igihugu cyarwana n'inyeshyamba uribuka barwana exfare bakaza gufata ubutegetsi bakaba bafite igisirikare cy'umwuga sinkanswe noneho ziriya nyeshyamba zakunaniye ati umunsi uzakora mu jisho ugakora mu mutwe cyangwa se ugakora mu jisho ry'intare ugacokoza intare cyangwa ukayikora ku murizo intare ntujya uyikora ku murizo intare niyo iryamye umurizo wayo biri kuzunguza gutya intare ntabwo igipfa gusinzira intare ntabwo igipfa gusinzira ati wibeshe ukayikoraho ba Museveni perezida Museveni arabizi perezida William Ruto arabizi icyo gihe Evariste Ndayishimiye yatashe atumva atabona yatashye atekereza nawe ariko kugeza ubu ngubu Uburundi burimo buramushiraho igitutu turi kugenda tugana ku musozo ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ibikorwa by'aba ba FDLR by'igisirikare cy'u Burundi FDNB bya FARDC bya P5 biri kwigaragaza gute biri kugaragara mu bice bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye n'uwo mugambi koko ukurikije ibyo bari gukora cyane barimo barakora ibikorwa bidashimishije cyane mu buryo Uburundi burimo bugenda busapotinga FDLR Uburundi nibwo bwa mbere busapotinga FDLR kera yasapotingaga na Kongo yangaga kurekura FDLR Kongo ikavuga ko kurekura FDLR yaba ifite igihombo kandi no kugeza n'ubu ngubu hari aba FDLR bamwe bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi abo FDLR barimo ntabwo Kongo ishobora kubarekura kubera ko n'imbaraga za Kongo noneho n'Uburundi nabwo bwahise bufata target ati natwe bano ba FDLR reka tubiyegereze natwe tubiyegereze babe imbaraga zacu impamvu babiyegereje nabo nuko batekereza ko bashobora kugaba intambara kuki ku Rwanda bayigara ku Rwanda bakifashisha FDLR FDLR igiye kubita urufu igihugu icyo ari cyo cyose kigiye gutera iki gishaka gutera u Rwanda yego ubwo rero nayo iriyo muyo ari nayo mpamvu buriya mu Burundi hari icyo bita P5 P5 iri hariya iri niyo yatozwa n'u Burundi ni ya General Kayumba Nyamwasa ni Jean-Luc Habyarimana hakaba hari interahamwe ndetse bafite na recrutement ngo baragenda bashakisha abarwanyi hirya bafite recrutement yo ku rwego rwo hejuru barimo bava muri za Malawi barimo bava muri za Mozambique ndetse no mu bindi bihugu byinshi bigize gute bitandukanye ndetse hariho n'abarundi barimo bagenda babiyungaho n'abanyarwanda bava hano mu gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda bava hano mu gihugu cy'u Rwanda bakibaswe n'ingengabitekerezo hakaba noneho n'abagenda babishwe hari n'abagenda babeshwe tugiye kubaha ibi nibi bikomeye cyane tugiye kubaha ibi nibi bikomeye cyane muzababa nabo hari abo babwira ngo uzaba ministre undi uzaba depite wowe uzakubwira generale wowe uzayobora intara y'amajyaruguru wowe uzayobora y'amajyepfo wowe uzayobora umujyi wa Kigali nawe uzaba umuvugizi wa gisirikare iyo myanya yose bagenda bayibabwira banayibizeza kandi politike nuko bajye bakora politike hanyuma noneho abaturage bakabasha kugira gute bakabasha kubyumva mu gihe babyumvishe noneho bakabishira mu bikorwa egare ko iyo bageze iriya basanga ibyo babijeje atari byo iyo basanze ibyo babijeje atari byo babura uburenganzira bwo kongera kugira gute bwo kongera kugaruka nimba babuze uburenganzira bwo kugaruka egare ko ushatse gutaha wese bagira gute bamwica uratekereza ngo bari aba FDLR bose bari twita FDLR bose kugira ngo bafite ibyaha hano mu Rwanda bari bose ntabwo bafite ibyaha ngo bose ariko bafite ibyaha hari abafite ibyaha abakoze ibyaha bya jenoside ndetse n'abakoze icyaha cy'inyokomuntu hari abarimo bafite ibyaha ariko hariho noneho n'abana bavukiyeyo badafite ibyaha bakiri batoya ariko bari hehe bari muri turiya duce twa FDLR ni ukuvuga ngo bari n'ubu ngubu iyo batashe bari abataha nk'abangizini impunzi zari zarahunze ariko wakoze icyaha haraza akabazwa wabonye baje naye gakwerera bafite ibyaha ariko abandi bazanye bagiye mutobo ngo barangize barapasinga babasubiza mu buzima busanzwe nibyo ariko ngo gahunda zabo ubwo ngubwo tugenda tunasoza ngo barashaka kubanza kurwanya M23 bakayikura mu nzira bakabanza gafata ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo bakabona kwitegera u Rwanda neza izo gahunda zo bazivuga iki kuki batakoresheje iratere M23 bifite M23 itaratangira barashaka babanza bakoramo ku ndondo se ko bavuga ngo iriya ndondo ngo bazayigira tere yabo iratere barashaka minembwe ntabwo bayifata na rimwe bigeze gukoresha ijambo rya bijabo 2016 P5 niho yavukiye harimo abo bita bakaremera bafatanyije nabo bita abanyamusaraba baraza bagera mu ishyamba rya bijabo ngo bageremo bitorezamo baravuga ngo bagiye kumanuka bagiye gutera iki bagiye gutera u Rwanda bamanutse muri turiya duce tw'indondo baraza bahuruka muri za Warekare kubera aho niho bari bafite ibirindiro bagiye kugera Warekare bakubitwa n'iki
bakubitwa n'inkuba. nubwo bakubiswe n'inkuba nk'iri bakubiswe n'inkuba nta wigeze agera mu Rwanda, n'uwageze mu Rwanda yageze mu Rwanda yaracitse ukuguru cyangwa se afite ukuboko kumwe. Ariko iyo nkuba n'ubundi ngo bamereye nabi mu ishyamba rya Kibira. Iyo nkuba nyine zirahari, izo nkuba zirahari, zirimo ziragenda zibakubita. Iyo harimo kugwa imvura se nta bindi nyine nuko ngo inkuba irakubita. Inkuba ntiyareka gukubita imvura iri kugwa, ariko nta nkuba igikubita iyo hari izuba. Ubwo rero nuko byifashe, tugaruka kuri ayo makuru atandukanye. Imboni TV, imboni ya rubanda.